Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire ja rukiri na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma. Ruthanju rwa gucenjia tabia. Cenjia tabia kona nuki. Ruthanju rwa gucenjia tabia rukinya kaire rukiri ruthangi sana thachenda 15. Ruthanju rwa gucenjia tabia wenda kinyira wego wendete kuthi kuthamba muno mbie nuthambaga na itue muno nuthamba muno mwanka rukoro kauma, lakini wothe ni aku mbere othi kwiria bathroom mbere bathroom yaku thi ya kwiria mbere gwamba kuthungira kioroni gwamba gucucu urena gucucu bathroom ukathi mbere wiria kuthukia rui bwa mbere nyawe turia rui rwaku mbere wiria ugacucu bathroom na gucucu kwa kioro. Antu baingi muno bendete gucucu bathroom wego wakamata muri waku kuma nyomba ukabantu iramba kuida kioroni mbere ukamba kureta ko ukareta bathroom. Cenjia tabia kuma tuwe munde wamba kuthi kwiria cia gucucu bathroom uguturengia murimo wale mebo ciaga na antu bange. Cenjia tabia tiga kuma bathroom amba kuma kioroni na bau na kamutugo kega ga gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete. Cenjia tabia ukarunga njira nawe Kona nuki.